وگرا سوری دناوا کمکارا عربی ده و چه باندوره لسر هبونا کوالسیونی لسوریه بکه. رژیم سوریه وگرا خواه ناوا کمکارا عربی وکه سرکفتنه خواه و روسیای دنرخینه. هر وسا هن کس باور دکن گو اب نیشانا کمبونا باندورا امریکا لسر روجلاتا نابینه. گلو وگرا سوریه ناوا کمکارا عربی و باندوره لسر شر دجی داعش بکه آنا. لهره من کردین سوریه و یکی باور دکن گو دی باندورک وی یه نینی سر هبونا امریکا کوالسیونی لسوریه تنبه. ام بیژن هف کوالسیون ناف دولتی پیوستیا پیج علی اولکاریا ناف دولتیا بداوی نبویه. افناوی ببینوی باندوره که مزن لسر هبونا یعنی جی وگرا حکومت شامی نوا کمکارا عربی و باندوره که مزن که جبر پرانیات دولت عربی جی بشک جه کوالسیونی. 13 ولاتên Ereban di nava koalisyona navneteweyî dijî Daişê de ne. Gelo nêzîkbûna navbera welatên Ereban û rejîma Sûriyê dê çi bandorê ser pêşeroja welatên Ereban di nava koalisyonê dibike. Mesedê bawer dike got armanca têkçûna berdewam ya Daişê armanceke sereke ya welatên Rojhilat û Ereban e. Dê bi guherînên siyasî li Sûriyê bandor nebe. تاقو الترور الفيدي هبي او الفيدي بمين مثلا ترور نقو تاني داعش اجي ترور مثلا داعش هي تحرير الشام ترور او رقتي بايران في جريداينا ترور او قالك او رقتي تندروغو بتركافا جريداينا المناطق دا غير كردغو يروج بتركافا حتى هبونا وانا هبي ابناء دنو خيا كرن گول الفيدي منه هن پارتیên nêzîkî hikûmeta Şamê bawer dikin got heger Şam û Qamişlo li hev bikin dê bikeve xizmeta şerê dijî terorê. Lê heman demê de dibêjin got wê demê pêdivîya Sûriyê bi hebûna leşkerî yên biyanî ser xaka wê tunebe. بينما نلاقي في سوريا موجود الامريكان والروس. لجيهانê tu welat tuneye guhêzên pênc dewletan lê hene wek Amerîkî, Rûsî, İranî û Tirk. Hemû jî dibînin ew li dijî terorê ne. Em jî li dijî terorê ne û teror di dawiya xwe de ye. Hêzên Sûriya Demokratîk û Artêşa Sûriyê dikarin terorê bi dawî bînin. Em aramiyê dixwazin û pêdivî bi hêzên derve tuneye. Li gorî raporteke Washington Post karbidestên Amerîkî dibêjin got nêzîkbûna rejîm û welatên Ereban di berjewandiya Şamê de ye. Dê bandoreke hindik ser misyona şer li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hebe. Got bi sedan hêzên Amerîkî hîn bi cih bûne ji borê girtina li vejîna Daişê. Rojnameya Amerîkî li ser zarê karbidestên Amerîkîyên got navê xwe eşkere nekirin gotin artêşa Esed ya Lawaz nikare fişarê bixe ser wan navçeyên dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de. Hêjaya bibîxistinê ye got koalisyona navdewletî ya şerê dijî Daişê di êlûna 2014 de hat danizrandin. و 85 welat û rêxistinên navdewletî di nav de cih digirin. Tevî Komkara Erebî 13 welatên Ereban beşdar in. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.